ka a place ge o thoma mo tlhaong a one idea selo no kwa mangwalo le dilo tse dingwe tse di rutwang but ge o thoma go sepela ka mangwalo a ke ba taba go sepela ka mangwalo go ne le dilo tse dingwe di thoma go bulega and ge di thoma go bulega di dira gore le ntho e dumelang e be more clearer than before ya tsara bana ba morena so ere that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So, I don't know to shut mara. I say, fella, udu bala. But over thoroughly furnished unto. Good hand to Samakamangwal, or camera, or Okonami, or Dramidro, Kamuka. Now look, what's what I want to do. No, like I go to Munyana, quale, verse 6 kitewelio olamo 2 Timothy chapter 3 therefore of this sort go ba mhuta no wa gana modimo banale ho o ka ba lebella wa gano o ka ba le se se sa thapelo man a bona se tlo swetsa mo bona ba for of this sort are they which creep into houses gona le ba bangwana mo ba tsama le metsi and lead captive silly women but because they capture you could they lead you into captivity if they lead captive silly women laden with sins led away with diverse lusts ever learning and never able to come to the knowledge of truth. Because but they never come to the truth. The word of God is inspired. Thoroughly furnished into perfection, into righteousness. This two. Kona le motho lo o toka taba ya modimo ene re bona ka ntwa go nwa nngake kona le leemo kona le bophelo bo ba motho wa o rapela ba le tjatši le tjatši bo le go bona bo counter o tlo fetsa le ka motho kone batho ba ba ka tlang mo thapelo they will never come to the truth because bona le dilo tse ba di dira dilo di thibela nnete go bona ha but ona le ba ba tjang khatso ba tseba lentswe la modimo is inspired le re burwa ka ra re ra fela tshela verse ye nngwe a rene taba le right tshela we are going to live it re tlo iphela ba ba re le rena wa itshela ona le di tšhabang rena re tlo iphela ka ba ka this is an instruction na na go dira selo wa tshela step se se ala mo wento tlo fetsa le robi ka bele o tlo gwetsa le ka o dira lo tšino tšeno a di go mo mo kre mar ntwe ya ne ditaba ko ena o tse ditaba go morao morao nya ne robe ile o make tuna e sinteke le bona bana ba modimo jwale a ke go morao nya bale re ba dile mona bebele re bushidi ba bona botoba ere they never come resist the truth now as Jannes and Jambres with truth aba go no go tla mo nnetseng ka baka la bona le ntwe ba idira ye e gananang le the truth a se go no e rerelo go ne le tšeng tšeo di dirang ke le ka tsona o ka kry o resist the truth verse 8 now as Jannes and Jambres withstood Moses so do this also resist the truth men of corrupt minds reprobate concerning the faith go ba batho ba le tumelo a se batho ba yona because gore ge re bolela taba tša tumelo a bona idea gore tumelo ke ba fantasize mola ile tumelo ke selo sa nnete mara ke botlhatsi ba lotse o sa di bone bjale ge o sena botlhatsi mara o nyaka o bolela ka lotse o sa di sebe gona ape o tlo bolela lotse dingwe tša sebe gona a di existe felo ka baka la a gone botlhatsi rena ko sekolong ko primary ne ba ne le gore diriša nthole ya di-essay ka nako ba diriša ba di tšwa ke di oral gore ko primary kwa na teacher wa rena na no ngwala di topic mo di male page a re bana ba ga se ba phela ba le ready o no ngwala di topic mo di mama page na a manyane ya ga di ribera tšarwana ge le tla ka tšatši la di oral o no bitsa at random ka nako mo bitsa wa ka llane wa ka re go le o kwela go dira a o bitsa re come jwale o ya mola o ne ntho e preparile a fitla re tafola e tletse tša mapitša le pepe gona ke itopic tša tshwane la la no ditopile ke la o re ke
go jele ke tabeng go inagana jwale bile ba mpitsa ka fihla mona ka go jele ya go topa ene go magaeng kwale ke nna be ke tswa lekeišeneng nna ke tlogile ke thumile sekolo ko lekeišeneng ka fetša ka ya ko magaeng jwale ke fihla ko magaeng ko metse magaeng kwale jwale a ke tsore go diregile gore ba gore e tope ke nna pampiri eo jwale e ke topa mola ka kgwetša e re letšatši la ka ko disorokisi aloka kore ena sendikeng ene bana ba sekolo se ba expecta mošimola lekeišene so jo ile a ba disorokisi a tšatši eo ke nana ntse ke ba kutswele ka nnete ke disorokisi a e go fele ukake ke tlhamela dilo so sena a wabane a kore ngwana o bjale gona etao ngwana bane o dirang ngwana mane so ene tšatši le ke tloa disorokising ke go sena le ntho tse ke oletse ke kwetšaka mo a gone le e tee ke ekweditšeng ka mo ka nna ke sorokisitse tša boswell alright so jwale ntho e dira ke batho ba nyaka go bereka ka dilo tse ba sa di boneng go sena ntho e nngwe e ka ba tlhatselelang gore go na le eng ka mola mo lefelo le e setse ba fitlha mo lona jwale tumelo ke ka yone mo e kgona gore fa contact ya lefase le re ya mo lona re sa lekene le ge dilo tseo se re di bone ka matlho mare ka tumelo re di bone because tumelo ke yone e kgona go botsa go dira ntho e go botsa gore ye a e dirupo ya a se tšeo ya kopa o na le se sengwe sa lefase leo se fa se na le wena fa le tshwana bana ba modimo now verse 10 e re but thou has fully known my doctrine o re ge e le wena ke Timothy a ke polo se ngwala Timothy o re ge e le wena Timothy o tsebile doctrine ya because o nyaka go bontšha na gore abe mo lefelo le a le mo lona go diregile o tsamaile dikgatso tse difeng o re thou has fully known my doctrine go ne le doctrine ye mola bibele go tla re mangwalo a go thuša ka doctrine go na le thuto ye nngwe e tswa ka mara mangwalo ke yona doctrine o ne go tseba doctrine ya kereke doctrine ya kereke ke mangwalo e se le ntho ya special ya le ka go ba different from the other group no doctrine ya puthego e ngwe le ngwe ya nnete ya modimo ke mangwalo ka e re mangwalo a profitable for doctrine e le ne go e ruta ka mo kerekeng a la sone go nyaka something ka ntle ga bible dilo ka moka tse le go di ruta mo puthegong di ka mara bible gore leemo le lengwe le lengwe la kereke le na le dikarabo tsa lona ka mara bible a fetsa a re manner of life jwale a e sa le taba ya thuto fela ke the manner of life le mohuta wa bophelo bo ke bo phetseng so e sentse be thuto e ngwana modimo a e dumelang le mohuta wa bophelo ba bo phelang and purpose ge o dira dilo o dirisa keng what is the purpose le ka sebising jwale le nyaka o dirang go se go be le the purpose because ke lo tse di go driver ke lo tse di dirang jwale ge o bona bofelo ba nama bo fitile gore go na le batho bangwe ba ile ba kwa doctrine mara a bana mohuta wa bona bophelo wa ba o shile and le purpose ya bona ya go ya go retwa dilo tse dingwe a e tshwana o ba se yona ye bibele bibele ngwana modimo soje a yo nyaka dilo tse ka moka yena ka bo yena ke nako ile go dira self check o lebelle ka moara o rena alright doctrine yona ke tshwerefe amen e seng kudu ka dilo tse dingwe tsa ko gongwe a o wa lebelela wena alright mo ba re meaparo e jwale sa mo nyaka mo bibeleng mo ba re go dumela jwale ngwana modimo o phela jwale go kolobetswa ka tsela e go selale se iwa ka mokgwa o ba kgetho ba kopana ka mokgwa o gore ke yona doctrine ya ba that doctrine o so e lebelelona e ka pana ka ntwe e tlo ba mo bana ba modimo e tlo tsia doctrine ya ga ke yona instructions to righteousness and righteousness ke yona ile tsia go lefase le re ya molona ba go ya go lefase le re ya go lona a se ntwe ya go makala e thoma mo ka re the instructions tsa o tsena kwa re di tshwere fa amen and the instructions tse ke ntho se do e dire we pay in the man of life the purpose faith long suffering go re ngwana modimo go pana le dilo ke mohuta mang wa tumelo o tswang ka ra ga ke o le bana le leemo ba tumelo ya gago le ka moraga o kwa dilo ka moka le o le ka go phela botse ge go tswa leemo mohuta wa tumelo e emela ka mara ke yone go botsa go kwena ba re go ka kopana le dilo tse mo phelong
as long as go sena mathata re go bona o phela jwale di tšeo re botsang tsona ka molomo ra di dumela ke tše di bale but ge o tla ntsong wa tlhoka tumelo ya maleba then o mo bothateng bebele re long suffering le gotelelo ka re mo re tlile gona se mo re khutšang mo aowa re khuditše sathane ka mokgwa gore a re tlaiše re ba ba gofša ba gaga but re mo khuditše ka mo re tlaišang ka gona bele re tlhakana le ena ka mo mosako re dikgwana re alwa jwanong kore bele a re sa lwa le ena a sa re bofile kore re no ba re le ikhuditše ditlemo tsela mare bale mme re bona kore a o bušeletše ka ditlemo bale re kopane le ena mo le re alwa and lo tše di bona mo modimo di tla ka morago ga kgale long suffering ya bakgethwa afe long suffering ya sentho ya go ema 5 minutes o mongwe mongwe na lo tša di emelang ka kry-a go bona motho mongwe lo tša ga di tsamaya ka pele gore watse lotša motho mo lotšile ga di tsamaya ka pele e ketle ke ela e le tse tsamaya ka pele ke dingwe ka moka di eme o dio tsamaya ne yona dilo tša go ka moka di a tsamaya go eme e tee kore maketso mara yaka ya e tsamaya you've got a good health right you've got a home to stay kore o palela ke ntho but o mongwe a na le legae kore ge le tlhabane o setse a acte gore a ntšhe ka moka kare ge le subela mo ge bana bele go lapile gore motho a ya khutše fele ola a gane kwa yang yena ka gona go thoma a gage mathata letšatši le ka moka o tlhole botse kore go lebeletše yena e go bontšha ka lotša ga di a sepele everyone o na le nthonyaneng wa e sepele jale ngwana modimo ya gore a be le long suffering kudu-kudu mo tabeng tša modimo right e re long suffering charity lerato patience persecutions ya re tše senya go dikwatša re nyaka tšela tša go faith persecutions afflictions kudi persecution le di-affliction di-affliction wa tseba di-afflictions ba re ke di-afflictions ke tšela tša ono tsena so go ba tseba ke lo bona monano wa go afflicta kare wa o koba wa spenya wa dula morago nongono ka ka koša sore tserekeita wa tsa foša matsogo mo go tla o tsere ka motho ko efe o lesa wa ba re ya monangolo go so o ka re ntongo ya go opelela kore wa e kware ka re tswa from a distance ya volume le kore ka re tlole go robatša morago nyana wa itšhatšharela wa tsoga kore ntho engwe e constantly kore ya go pestara ngwana modimo o swentse a kuse re ka ra leeto le satane a ka se ka re le sa re no sepela bana ba modimo satane o na le task ye kgolokolo disantša lefase la ka ke no di a mmontšha gore his end is here this is not only the end of the world ke the end ya mmereko wa satane and satane wa kuša gore ge e le gore le motho wa seng ya mo tshwenye a ne reverse satane o nyaka se emiša matsogo Amen. a ra modimo a rekota e ke ba gale ke tswele lineng Lord, I'm coming home. I guess I did it. Who sent you? I want to Lord, I'm coming home for you. You are in track idea. Good. What good are you living? You are a singer lama fele. Yeah. Satan has got everything to lose. And that one is guaranteed. And God really guaranteed. And I want to fit you. Now, Satan is wrong. Satan is also in one of them. We are more. Satan a ka se tsone o ya mollong jwale le ba la ra se go tsone ke lefe ka re wa sa go tsone a so na pele o fuwa exemption no jwale go bona gore go a tshwana so a e be ntho e fela so tla ka matla ne bona bana ba modimo right and then jwale ke a le yona mo verse 12 e re and all that will live godly in Christ shall suffer persecution jwale ngwana modimo a ke bale o nyaka o loka a ke ba o nyaka o phela godly in Christ jwale bofelo ba nama botlile and bebele go ja go morago ona le the despisers of them that do good ke ne go ja ba jwale ge ile wena batho ba bangwe ba rata ba le dira botsiba we are coming into that space a ke re ba bone o dia botsi jwale ke bona ba le ba se di batle ka di persecutions ka ba la ba tseba gore ko wena ge mangola bolela so ko wena o solang batho ka go phela so mola ba ge ke ba wena o se go ke be go sena ntwe go ka ba ka la go ba gona ga gago o dira gore batho ba bontšha ba le bad
wa tseba le mosuli le students la sa intelligence la bana ba se ba le ka motlasa ba senyana le ba botsa bana wena ona ape ke na jira Mr. Saskar mutsa details karese a sha bola star yes wa fit so ke no get teacher dulela le re go sa sa re ngwale ke ba riko so did you all understand ge ba go no o mo tshar le yes ma jwa le za definitely ba ra go ukwai na sa bisi ai mele ba ba hang dale ge ona le ntwe ngwe le e tlo dira re batho ba le fast like lo baske ba kwa bose ke o mga dira go loka so you are coming into bele boleka le fast la na kwa rena ka mogwe le nna le tletting go bobe ka gole le tla mo le ngola Revelation 22 mo bebele re wa di tshila a be di tshila wa o loka a loke so ge ile ngwana modimo o nyaka gore o kgaogane le nama ye ka moka ye tlo go fete e sentse la jana go ema mo modimo go nyakang is not going to be a little thing now yo a go le ka pressure gore mo ngo tlo khwetsa da go ngo ile gore wa go ditša so re go khotsa go re na le busy le na re sa fola kare the battle is tough ba be ready mona modimo a re tlola pele nyana le yona ke go isha mo go tshelela mo ta be ke di go jwala ere but right verse 18. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. When I go to the Holuka, evil men, Baba West, the first darna, the most processing Alice I am. Hello, Munana, do this nearly valid Dillo Bowers. It's in West and West. Bafora. And we got what Bafura, live on our fury, but I'll never suffer in Momo. Furu for a walk. Le no for a bag. Le butane magaga mo. Mulo mula taka tshwantsho se se ba tuna ba tsa go ka. Ba na wa mola tse ke mang. Putso ba na wa mola tse ke mang ana. Ba na le monna le mosadi ile ba re ba baka. Ba kwa le ba re no. Best in figure a re kwane ka yona. Re pola re thuka ra ona wa go give up ona wa go give up ang entry jwale a re dire so bona a re pola e ka moka ba ra bana meti building ba kwala ba re fita ka 5 ra tshila yo jwale ba le mi jwale ene ka bala a so ba kwana yo ba a ba tlo ba solo jwale ba na ga no ka no re khile le ba be jwale ba fitla mola ba re Barba tshela ba one ba tswana ka matso ba re 1 2 3 4 5 le ba monna tshela mosadi a shana ba sa mosadi o shetse o boletse monna ba re ka mora wa di seconds ba bona monna ntsha parachute le ba tla ke manga furile mo mo gore mosadi ola o ba le shoro bola isha munno a tlhokofala le wa molele na re ga ka fofale nna yo motlaro mo mo ba kire le rawa ba tswa ka mo ndi ba le ntonyane nngwe ba le fasila nna ba ra ba modimo go kwa batho ba botjana ba re this planet is safe ba botjana ma but what is coming? But I have a community. And the Tabiki Mutual and everything. I saw a time when I enjoy playing a mutual. Get one it causes chaos level. But West, but wax west and west, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Amen. That from a child thou hast known the holy scriptures, which are able. Mawala are able. What sorry and able. What are you
mangwalo a kgona gore a re dule mo re sena mo re ka thabela ngwana go ne le ntho e kgonang jale ge mangwalo a kgona rena re sa kgone ra bona modimo a ka se dule mola ka go no a practice a no a bolela so no go le ntho se ke o e dire because seo se tlhokang se tshwere ke mangwalo if the scriptures are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Amen. Mona ba bangwe ba le reprobate concerning the faith. But wena o tsone ntwe le e go dira o be wise. Yeah. Mona ba bangwe ba furana ba ba west and west. But go ba le that line ya separation because the end of all flesh has come. Amen. Ba ke re ke kitima ke mo le mo le mo ba ba modimo. Mo ke nyaka gore ya ga ke le botse ka no ke nyaka go dira nthunyane ngwe today. We believe they are ever learning, but they never come to the knowledge of truth. So the other one, Revelation chapter 21. Revelation chapter 21, but I'm going to Revelation chapter 21 verse 1 verse 8. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. And he that overcometh shall inherit all things. And I will be his God, and he shall be my son. But the fearful and unbelieving and abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Now, whenever we do well, over like a dilo Korea, well, or a Korean outside the credit. Outside of cook. In the first laboratory, they are more. Amen. Dilo chora tsaba re le faslama to mkile la ba le dilo le ditikitano tsa me ya tsaba ge le faslama to le fela ka morala le was pain le faslama to mo hilo wa tsana le khumo lona o le wa tsana pain o le wa tsana all these things, the sorrows ge la mathomo go kwa ga a be le o bolai those things are to mo tsena le fasting then kamra ga morala to the second world, the second heaven and the second earth. More than one of them, to show come catch on a disallow. Was a little sorrow. Did a Chakuja Mukoa, but Noah, Kawana Lagare, I escaped at the first earth, at Lagamo, the second earth, over the second world. Amen. I said, will you Jerakumra? So Rotomola Moria is even far come home no ila gaon. Ria ofita come home no because Moria lucha lilo gaon. Auto valilo, auto validi soros. Amen. Rabara on the soros era leva na ka saba ona ba masianya na kire bebe we shall betre le soro. Well mo na pain mo. How no shorter, how no zero, how no pain, how no took, how no because Mudimu is going to make sure that the local Mukajini constant in the first and the second world. Adi Rogoria. That's what I'm about. I make all things new. But you shall inherit all things. What literally dila carry your tomahawk. So you road equator, I equator, Rena, Limi, Huami. Well, Bibi, Baba Castan and Shiva. He that overcometh, when I look at religion, Leomole make fetch all the like
la batho ba go ba le borapedi le moya gore lebopo la borapedi ba sa dumele matla a borapedi. That is a battle. Ke ntho go so ntho le yona o so ntho be ka ntho go dira o tsie o be lebopo la morapedi mola o siena. It's a wrong spirit. Ke mona Jesus Christ a re ke diphiri di apere matlala di gore you are something else inside. Bona le ntho e ditse ka mara e ke tla ka o raloka ka wena e go dirile go bontsha ka re morapedi bona it's doing something to you. But that thing baby le ge o thoma go overcome dilo tse re di ba le mo 2 Timothy tse tsela tsa go ba traitor. Was that traitor king ke motho le re ba fela ba king tla re king ba le rekisa le mo morero wa le rekisa ba le re ba songo da le ka ba le traitor ke season ya jona ere ka re ngire mmusho o tla bonya kana le batho ba ba le go se traitor ya tshwanetse e tswa ba ke o go kwetsa if you le se ketenyana ke ka mabitso loko ba dilang mosimane o mongwe ka nako e re le kwa le gona kile a ba shaetsa ba monyaka mabitso a macomrades a bolela ba motshwerene ba a tseba manna ba mapolitiki ba ka o tshwarane ba ba bolaile and mapodisa a motswere nna ba bona ka ntšha banna ba re kitima le bona ba di ja kotsi a yo ra bona ra nna ke gopela le mpe chance mana ele ka sentie kotsi ke tlo fa mabitso a bona ka mo ka ba re bona motho a re ke ba re ka nna very ke le fa le bitso la motho le address ba a ba fa mabitso le phepela tla a re le ntse go le ka re banna ba le lo ba tshwara mo le ba tlong khwetja ka mo ka se ba re ba nna go nna ana pa wa tshaba ba go le mpopa tla ba ye kwa ga ni kwa o ke George kwa o George bona le crash o ba file mabitso a bana la crash le kwa ba ka wa ko malapi ba ra ga nya ko ba fita kwa la ba ha o ke mamma ngamo o le mo se mo ka nya le mo ba ko kai ba kra ngwana ba kra alo ba file mabitso a bana crash Oludima. All right. Agidre wal. Bibili ere bagas ke ba tsena ki the fearful. Bare ba go ba le boi. A re bona motho mo fearful ko mo jwa. Ba mo go no bereka o lo shupe tsanyana le be le idea. Bibili batho ba bagas tsena ke batho ba ba fearful. A re ba le Mark chapter 8. But Baba ifanga Mark chapter 8 verse 38 do bontsha motho be bile ra o ile go tlo bele bala ba Mark 8 verse 38 ere whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the angels. Ere motho a ka ba le boi a tshaba a ba le fear ya ona a nkemela ke re batho ba bangwe ba le re a phela mo a phela go mo luluza motho le go dimo ka bana ntwe wana a o tjuka tsa ba re motho go mangwa motho o ditse ka mara ba di dira di mola di pitlile ne a o ya go tswana ka ga mo Kriste ba di gore ba na mara wena o iso wa tsaba nna ke sweet a re ke mo Kriste o wa tsana ke sweet a ke nya ke sa di tshwale ga botse a re ke mo Kriste ka ba tore o mo Kriste motho da gona batho ba bana le ditlo ba bebile re ba ba shalang ka ntle ke ba na le the fear ba tshaba o tšea lentšu la modimo ka baka la ba tshaba dikwero tša batho ba tshaba go tlhokofatsiwa ka baka la lentšu la modimo le go tswelela di-persecutions tša bolentšu le ke bona batho ba le ba re nna sa tseba bebele what le se la boifo wa gona go bolaya nama bolayang boifang wa gona go destroy both the flesh and the soul jale ke a le bontšha mohuta o sa ene o le moakere jale ye a e sa le tšela tša ge le no fela le dula le dira dinosi because these conditions are coming re le boletse sa ruri go ka koka thomo o tshoga ba re bonelang ga o sa ya le godimo a re go ba le le fela go di ya taba o kore yang ere the unbelieving ba o sa dumedi lentšu la modimo le kgala dilo a ba dumele lentšu la modimo le raka mokgogo ke sa le mola go verse 8 akere but the fearful and the unbelieving and the abominable ke mang o mo abominable ke mang motho wa o dia tša magaba
One of those things, Deuteronomy chapter 22, verse 5. Man le man, come on, Eric no levala, no labor. Kuno bonja fela ulojini, onyo wozo bari na watu bao siyelo ulimu. Apenda kuunga no ijara watu bao siyelo ulimu. Wazaba le bao kula abatu. Wana le record kwa video baba draw ile liji tattoo kama kwa baba ile watu baba njika wana asiye. Areba lefa. The woman shall not wear that which pertains unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination unto the Lord thy God. When you was able to ask your own book, para roko. Yeah. Whenever you mama to move a dirty brasa, but we did the moment of move. By the liver side. Liver side, you go out of my camera maroko. I rehold, I get a robot, the abominable abide with me. Baba no probably as she was Saba, Grand Ganovala Mangola among amants. Alright, I give you the next verse. Ugano, but asiona abominationality. Kitty didn't see the abomination. When I did Uhono, well, Hamutom, I tell you, like interest at Nigeria, Udra, oh, Mutokana Passio with Mukabakalan Junior. But I'm going to have see what I want. Mutuno Shalakalan doing we also say. Mo provider, we don't care or Mutura of Takukai, any matter of Takukai. If that woman Ganomuqueta, anything to else on me. That is not the Spirit of God. The operator right. Ere happy to la Pilomola one ere give out the warmongers, the sorcerers, the murderers. Okay, the abominable, the murderers. The murderers was the murderer of it. As well as a magati tuya. Awa, Baba Nashibagafa. 1 John chapter 3:15. Kiwa bulai balu bulai kata balu budimo. Kiwa bashi balu mo litnya osiye. Whosoever hated his brother is a murderer. And you know that no murderer had eternal life abiding in him. Without drilling one numerated, you are a murderer. And crowd Peter don't know I want to mulai one eternal life. And when I was the eternal life, we are going to I only know Mulava to buy eternal life, the mouse were the eternal life. I will look eternal life. Well, remote as eternal life, I don't know. Remote is also like a leswa, a few more Muhetova, a few Akaskava, one Mujamu, Akaskava, Batanamon, John chapter 3. So, what are you doing in Yanitilo? Did you like a Marava? But a moment I accept like a motor, Motor Mumulaiti, what did he heavy till my Sorana Mamma and Aramutua Giants? Give one of the same people, baby, the form of godliness about the ministry of power, because that power, the power all scripture is given by. Is given by inspiration of God. But the inspiration of God, and that inspiration is able to make you. Is able to make you. Well, well, of it almost trade. Well, we don't talk about Mukayan. The boat, maybe I was in each other. Then I go Calabella who go fasting. We can know but a baby import a rate to Garnesa Paliava Farase. Well, I really look copper never to bow. The whole good, to melody is around the first world, it's around the second world, but standard sound learning is very high. What are you doing to the other one? Shana couldn't. I did you in one day like one on Calificakai, the one day, the sorcerers, the warmongers, that is sorcerers, regarding many places in scripture will be really stubbornness, vocabulary. Yeah. Then I go on Yamulu, Unyaga was a Mutwadi Hara, that is tapu tapu. Was that the Makura Kuradi? But I never way. Now I go with a little go Monaga, I give Tabuada. Eh, nothing like I was stubborn.
When you did not so, or an Muslim side, one of these own explanations come up in your high Mujar, Nilo Agatola Pila idea. Moto Mutasel, I would do Awena Moyo, Utomo Samuel, who wait more. That is a stubborn person. You are very Motomo stubborn, classify Mantimonka, very remote the Timoni to the Motu, that Lovicha among us seven. Ali more wicked. Well, can classify the Waka wickedness. Everybody like the batch of our stubborn. Anagamu, what did you got more royalty the value? Can familiar was stubborn, was not the world. Well, good, what I can show you from we are, but you got the category job. Rakabia, Namakatama can do you on your piece. Then the biblical up in the Baba Basha and Gwendle. It is sorcerer idolaters. Idolatry, whatever we the mark of the beast, idolatry. Who be a trinity, who be a mudimu, what a mudimu alone, Omarima mudimu, Kabara, idolatry to you. The idolatry go rapella be dim, but trail king, Kibasha. And then all liars, the Baba mark. Everyone, by Majiki City, I want to come being the moon. So, I can be Rapaga or cake in a way. The later one would most of the stages. Some automotum have to be justified. As to we run, it's like Julam. So funny Julam, I will be justified car only way. One will go to Rangalo. So legal, that thing you are justified. Would run. If I got a single